Bula. Go minuni mereka-raki untuk terletak di forong Nambula FM, namun dua nesek. Nimbula, ayaw meli, nawati tiyo may mataniway, ando talita ka na warong Nambula FM. Ando to kabi ono bi series wa Nambula FM, namun dua nesek isu. Ni sambula binakan lewi biti gonga lomani tahun ni lebemba. Ngango musim balen roko-roko untuk talita ka na forong Nambula FM. Bula FM, Number 2 NSR. Bula FM, number 2 NSR. Ni sambul binaka. Se ko ngona pakalele kanino ande tukutu ko enambungi dindai. E bunga sarna posan bimbi e sa tau membali tiratu na nonda toni vala ena Flying Fijians. So era baka kawai sara ena buku ningito kartu maindruga kina ena ruana singa sauti e so nandoni beto koni era pakarita na non radunru e so era sala ki adobo sarna non rabubale na dorbo kasangani dondono ya me pakani rauni na buna na non ratu sangani kawai bagalebu na dorbo ena buku ni sot kataraba tukon ne bolis ni kenan di kebe na baka sama ena university ni deba ni sangani dondono mena tau na bosa bakaungo me pakani na rauni na pakabuleng kabiratu na dorbo e tukuno koli se wambu endua kasa andaro o tiri singile tu bula ni na siang ni bebu ke na bosa ni bebu kada dani enda tau dongo beir na nonda daurabo esa na yanga bebiti na bendini dinati esa toruba ke na bosa ka ni United Nations General Assembly e New York na bendini dinati ongo e laureiki na kena na pagalilita ki na pangataki ni fossil fuel kena kena na mbuli pagalebu na beya eso e na binaka e na beika e tua bulit kenda er taboda na bendini dinati ongo na ililu ni bei mata ni tu me pakate ki Iceland, New Zealand, Norway ke Costa Rica na bendini dinati ongo e na rawatelanga kina na kena pangataki nga na beika e tua bulit kenda koni mateni ngauna mena torba kikina na be indin dinati bakaungo kasati ko na baka nui ni na bunga tal na be mateni tu erna okatire na be indin dinati ongo rauteni rosa ngabul ni balis lesi ni tambani ni obisa erlenga ena non rangunu ni bingarabi ena maliwa walanga ni september ni maksauti kina bulongo era baka na numini kuwa ena buku ni nonra e alundina ena itabi karadolata ena enrabi ni lawa ena nonda benua era lakin biuta na nonra ibutu senikau o irna leo ni tambani obisa baka kina na nonra leo ni bubale o ire era sa kadibi kaya ona bos bakan dua baka tawa kamal kumar ni sa dedere da kina bengarabi era baka rauta no bisa kandondonu mernando roko bikina kina ngito dina ni bunga sarti ko na bosa ni biba dadani ertoronga na nonda dorbo leo ni Flying Fijians en rona sin saoti erto nuindi tinga na dorbo en kiana sember ni dabati ko nei balu erto balu tiko kina tukuna doni bota bulidi John McKee nirto sarai bo tambakin duo en buguni sota kina timi ni Georgia en madao meongo erbito kun talangana dorbo errangito ti en nonda mata timi en kiana ba taudi na bosa ni biba elonga ataki en mona liba en kiana ba rauta na sota kataraba erto bosa sangata o ne mani nandolo Michael tangi de gimbau o se akolini sau ke nandoni bi tabuli di tau manda ngito le avitu Ben Ryan na bosa e tau baleta tu membele tiratu na nonda dorbo e na mona liba na nonda mata timi ni Flying Fijians e na sota tigo ke na timi ni Georgia ni sibi na lima e na tini ke lima miniti e na kabi ni lotu lebongo mai da bekir na pagaleleka ni nonda tukutuku na kene kuri erano ni semana steseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni pwede mbinaka. Bula na lang ko siya do tali taga wali rongo sirma ko na Radio Fiji na kasi. Bula, eu Veronica Melo toka. Do tali bio na Radio Fiji 1 nando mai biti. Na vango merre telawa go ngai tabua. Ando talita kana varonga na Radio Fiji 1 nando mai viti. Bula gonga ino ke imba ando talita wale na varonga na Radio Fiji 1 nando mai viti na wale. Ana dango sani terkuati. Ando talita ka bakalebu na varonga na Radio Fiji 1 eno sori. Radio Fiji 1 nando mai viti.